Imbula bina na turanga na marama na turbugi na ngone lewa. Imbula bina rangone. Karuita kini mara taiti ronda bibingomi na bio liba ni Radio Fiji 1 na bai viti na bonga ni vianu yanu. Oya upio ratuanga na mninda ni bengravi. Na makia mo na ono kita tiri karua moniti kina barumbuka. Ene wasini ngono baru taki kilo monikoro ilutu na karombo. Ni sambulu binaka sai koyongo na poleleka ni nonda itukutuku esa batau na matabile wai ne tutongi beratu na ono na tangane karto mbutako na itini nimbange na BSP maina samambula na runundolu tini karua o kunal persad mbala ki bali bebesu metini karona mbaki o chosai usumaki mbaki tini kavitu tanga tale bana mbaki bete bitasungu ke Solomon Ngurai ni oti na kiana vaka ndina taki ni roa dingoma na ilabu mbutoko de ongo ia rausa durti komanda eloma enandote na kisi o pelingar ningyo tutungi taki me ambaki rua pula walu ia enangaunongo ena torito komanda kine besu ena remand center ena buku nindote na kisi kambe taki tiko kina o dashwar dat torito besu mai beira no visa me rubi mama na ambaki ia watau di talibua na itotongi ni ambakindua bula ono. Sibe ni tolu sanga buluka lima na undol na matabubale na nonda banua rabukei mai na mata ni tu na ruku ni ministry engaraba na marama ngone kina mbula raramba sanita kena kabende inda yendo na vendi dinati kartu baita bikino chabani UNDP kina nonda mata ni tu ngwana laurai kina na non rabukei na tiko na veyenu yanu kena taundaku ni korlevu baka tokai na sangongo me Rich Rights Empowerment kena Cohesion Project suli na mata ni to chavani $2.2 milioni me mbaleta na sangongo kana waitabi na UNDP ena kena dagataki na ilabongo ena lagi tiko na ililu ni mata ni tuo borenge mani marama na mbosi ni Pacific Alliance Leaders Meeting mai chavani ena bula katumai ena lagi lewe no bani marama na bosongo ke ira na tinika ono na ililu ni matani tu lewe na Pacific Islands Forum tukono bani marama ni sabaka na mata ena non rauna laki beital noa ke na kena isa mai chavani na mbose kana baidori mai chavani endo baidori ena beitul na mbaki ia asyang ni lewe na non matani tu na bosongo ena runundulu diwa ke na runundulu tinika rua ena bugu ni bobiri kinangito kota na nono tubuka nui na timi ni soka ni Wellington ni roto na rawata na ganga na sota ni semifinala ni Fiji Airways OFC Champions League rona sota tigo na time rua na rara na ANZ Stadium na vitu na kaloko na yakabi ni mataka karona dalindikina ke imba ye ni mberoya rona sota tiko na tolu na kaloko na Auckland City ke na timi Gaicha mai dawe kiri na pagaleleka ni nonde tukutuku ni bwading vinaka. Bula FM nambang 2 na serene wasi ningaw na ni batara ni sibiti ko bekenda na diwa na tini na miniti na may pakuriti ora bengrabe na mantang nonongo kanda na dapat ko ani no kaloko ena ka vendende ba bili na tay bali ni may dapat ko na wani matakabo kan lib serti ko na bisere tali oni na namaka ka do ba may kine na kenan daw ro di kanamaki Bula binaka ayo salamilawa do ba takiya na batara na wani dio na kaloko moni tiki na barumbuka ena Bula FM nambang 2 na serene